yes adimanu to oppose ko bon point Manipur ke lawa settlement yung I am happy Manipur su ke a settlement yung I am happy ahin abol du pa jo bol hen lang ami PA su boy daw hen tu a event le SOO UPFK no hi a political settlement no hi event na hi le SOO a ki chai ji cho na sai chai ta la avela this is cycle so ki pat na ki nun chu ki pan ki chu ki ta vela ki vela hi ji chu na het sa hi tu hin kaha say nombe se pon but violent threat intimidation kidnap extortion abo why la wang chu I'm totally against that SOO group ho hin ado ho hi ka human rights hi violent na bo hi ISO hi abrogate bolvin ting na SOO hi Manipur su ke lo hi su ke din de violent SOO hi abrogate bolvin chu apan na he ke ipiki ki chan pi de ka thi ni ting na mi tam ding condolence funeral service ami tam ding mobilize bo na ka hi lo right is right wrong is wrong black is black white is white ni chu as a Christian ka thi ni ting la chun ban gama ka tha chi ding fine ki chai ta chu kadam sunga yong chu iti ka thi ding ham na naung ka thi thei chu na any kind of na plane accident naung ka thi thei chopper accident naung ka thi thei by road accident naung ka thi thei ka het lo pi chu thi ding chu ka ki chat lo pi chu a hi wanga hikta mi him ki bol na ki ti hi 30-40 years wa thing noi ku ki mi na han do mu wa ei ni ho chung go wa chu chula na go ho lam lo pia na go ho stronghold ku na yong Alfred Arthur kai thei chula NPF stronghold hi wa congress a kai chula karo nga yong khumu sa kai chula independent na tameng long ayong naga hat na NSN hat na hi wa nga chu na NPP a jam heng lu kai chula NPP a ta du bi ayong kai si kai thei chula ni ga ma chu chu thei chula ai ho chin bola thing mo yong chin MLA yong hi ding pathin thu pastor yong hi ding holam kai yong hi ding contractor yong hi ding ma yong si hi ding kiu chu iti thei ding ngong dim hi round izat ham KB izat ham JCB izat ham proclaim izat ham lengoi NLD plywood factory hicha hi thing mo hon na to ta cho gam le nam hi cha cho de lu bo chlem proclaim na JCB tu ta ti a na to cho hi ta chu ti nam na ki to ding hi cha contractor ho bol di bo chula su ti thing mo ni bol go tong hi chi ding a chu India hi jo ba chu rule of law na fundamental rights chu enjoy thei phat no ngai chu enjoy thei lo jo wai bo chu koi wa sa hi wo koi ma wa nei lo cha ga ho ding na BPL ho ding an chang e piu chula I mu lo piu chula I complain ngam lo piu chula cho chi complain ngam thei ngai chula cho ta bang fundamental right chi om ngai je chung ka sei nom chu ka thi ding hi ke yo thing noi koi man e back boy ai bang thu di chu ka sei ka thi yong le thu di ki ti chu adi hi yeng thau di koi man ai im di pon thu di a thi ding ki chat lo ding hi na ipan hom pa ting ne chun hu ta ding to hi chen si dei lo piu wa chi sai chu wa wind of change ki wa a change ding no lo piu hi lai ho we are convenient now with this system it is system pa no piu wa a wind of change